Fena, ngize amahirwe ndashaka utuganiriza ku ndwara yo kubabuka kw'amababi n'amashami mu nyanya. Ibi bintu abakunzi ba Mr Tech Rwanda agira ngo cyangwa se n'abazareba iyi video ubibasangize ni ibiki wundi. Okay, murakoze cyane. Iyi ndwara mubona ahangaha ni inagaragara hano. Uri kwabona neza? Iyi ni imwe mu miti ntera. Ahangaha iragaragaraho mbo ahangaha ndabona ntayigaragara ariko dore ngiye. Dore ngiye. Yego. Iyi ndwara rero niyo yitwingiye. Down meridian ni iyi ngiyi. Uri kubibona neza? Ni ukuvuga ngo muri no miti mfite harimo mu byo mushaka kuyirwanya harimo mankozebe. Iyi mankozebe yo ni umuti uhita ukora ako kanya. Nk'ubu ngubu kuri yari yafashe tukadatuutera. Iyi mankozebe yo itukora ako kanya. Hano dufitemo metalaxyl. Iyi metalaxyl yo ni umuti winjiramo. Mugira ngo murabibona hanga handitse ngo systemic and contact folia fungicide. Muri kubyumva neza. Ni ukuvuga ngo uyu winjiramo mu gihingwa iyi metalaxyl ikaba yarinda yuko iriya ndwara itera ikibazo. Ariko iyi ngiyi yo mankozebe ihita ako kanya. Iyi ngiyi ako kanya. Ni ukuvuga ngo yo ihita ikora ako kanya. Ni ukuvuga ngo ntago ari indwara ikomeye cyane iriya. Hanyuma dufite n'undi muti aha yitwa wariya ibirimo metalaxyl na mankozebe. Metalaxyl kuri 80% na mankozebe kuri 340 mg. Aha dufite ahangaha uyu nguyu muti bakunze kwita gitenge. Igitenge nayo ni oxychloride de cuivre. Ubundi iri ni izina riri commercial ni izina ry'ubucuruzi. Ariko ahangaha murabona ko handitse ngo copper oxychloride cyangwa se oxychloride de cuivre mu gifaransa. Ni ukuvuga ngo uyu muti nawo uvura iriya ndwara. Ariko wo uvura ku buryo bw'ako kanya. Ntabwo wo ugira. Ntabwo winjira mu gihingwa. Ahangaha n'uyu urakora. Ahangaha dufite undi karacitse n'uwo bakunze kwita mayisha mbo cyo cyose ndano kiri hariya. Ariko mayisha nayo yifitemo bwa bushobozi bwo kwinjira mu gihingwa no gukora gute no kwita uvura ako kanya. Ni ukuvuga ngo hano ikintu nababwiye kimwe. Iyi miti ibigiye inyuranyuranye kugira ngo twadusimba twacu twadukoko twacu tutatumenyera. Murabona ko hano muri no murima ngenda mpinduranye. Ni ukuvuga ngo mu gihe nateye iyi mayisha mu cyumweru gikurikiraho mpita ntera iyi ngiyi wariya. Mu kindi gihe gikurikiraho ku kindi cyumweru kindi ku munsi wa 21 nkashyiraho iyi gitenge oxychloride de cuivre. Ikintu bifasha cyane rero ni ukuvuga ngo utudukoko twacu buriya tugira natwo tuba dufite navuga ngo dufite mu mutwe. Ni ukuvuga ngo turihinduranye mu guhangana natwo rero uragacanga bagakubita no muti kajya kumenyera ukagaha undi muti ku buryo kageza aho ngaho kagacika intege burundu. Ngira ngo murabona wenda n'akantu koroshye cyane. Ngira ngo murabibona mahanga kuntu muri mumeze. Niyo mpamvu rero ubwo tugomba kugira gute guhinduranya imiti kandi tugakurikirana umunsi ku wundi umurima wacu. Ndeka mbisubiremo, inyanya ntabwo ari ibishyimbo cyane agaravuka dushyira hariya ngo twiceceke tuzasarura. Usibye ko nazo nabyo bigira indwara tugomba gukurikirana. Simvuze ngo wenda ngo duhinge dushyire hariya. Ariko inyanya ikintu cyitwa inyanya. Bakunzi ba Mr Tech Rwanda bisubiremo. Rwose tugerageze kuzikurikirana umunsi ku wundi. Nayo ngiye ntago ari indwara, ntago nkazakirabiranya. Kirabiranyayo ngo ntago yajemo ni indwara ikunze kukuza ahantu utahinduranyije ibihingwa. Ukavanamo nk'ibirayi ukatushyiramo inyanya. Ukavanamo inyanya ugasubizamo izindi nyanya. Ukavanamo ibinyomoro ugashyiramo inyanya. Ukavanamo poivre ugashyiramo inyanya. Ni ukuvuga ngo iyo ndwara iri virale. Iyo ndwara yo kirabiranya niko dukunze kuyita.
ni ukuvuga ngo yo ni ukurandura. Iyo yafashe igihingwa ugikura mu bindi vuba vuba ukagishyira ahantu kure, ukahita ukakaraba neza, ntongere gukora kuri icyo gihingwa ku bindi bihingwa. Ngira ngo murabyumvise ibyo bintu.